Igicamunsi kiza kuri wowe ukomeje kugenda ukurikira YouTube channel yacu, nizere yuko rwose umeze neza cyane, abari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, namwe abari mu mujyi wa Kigali, nibagiwe n'abo ba diaspora. Itariki 30 z'ukwezi kwa 9 2024 rero kabisa, ukwezi kwa 9 turimo turagenda tukugana ku musozo, twinjira mu kwezi kwa 10, nizere ko ibyo mwateguye murimo muragenda mubigeraho neza cyane. Uyu munsi rero kabisa mbazaniye amakuru agezweho muri sport, aho tugiye kuba twibanda ku byaranze weekend muri rusange, aho hari byinshi biba byaragiye biba, amakipe araba yaragiye yesurana, ikipe zimwe zitsinda izindi zigari kwa rwose, ndetse vibaya sana aho rwose nk'ikipe nka Apple Football Club yatangiraga shampiyona, aho ari umukino wa mbere yari ikinye muri 2024 2025. rero turaza kugenda tubigaruka kuri byinshi, turebe ibyaranze weekend byose mu mikino. Ekipe nka Polisi umukino wayo ntabwo waje kurangira, ekipe nka Kiyovu Sport yari iri mikina n'ikipe ya Magajo Football Club, rwose iyi ekipe yo mu majyepfo turaza kugenda tubigarukaho byose rero kabisa, turebe ndetse udushya twaranze uyu no weekend, kubera yuko haba habarabayemo byinshi cyane, imikino iba yarabaye, igiko shampiyona yarakomezaga, ndetse usibye na shampiyona hari n'ikipe y'abari n'abategarugori, aho ekipe ya Rayon Sport Women yakinaga n'ikipe ya AS do Kigali. Byose turaza kugenda tubigarukaho, rero tuzenguruke isi yose turebe ibyaranze imikino byose kabisa, ugende ubimenya neza cyane. Icyo usabwa nta kindi rero kabisa, kugira ngo ugende ubana natwe neza cyane, gatanu kuri kagenze kako no gukanda subscribe, like, share, comment kabisa, tukagenda tubana neza cyane, kubera ko buriya iyo ukoze subscribe nicyo kintu cya mbere kidutera imbaraga mu gukora, ubundi tugakomeza tugenda tubagezaho ibintu byiza byinshi bigiye bitandukanye, aho tugenda tubazengurukira hose kabisa, tubagezaho ibigezweho, ndetse kabisa buriya niyo ukanze like tubona yuko ikiganiro wagikunze, ubwo kabisa mukomeze mugende mubana natwe, muduhe ndetse n'ibitekerezo, inyunganizi ziba zikenewe. Nshobora no kutubwira uti ngiye rwose ndifuza yuko mwongeramo ibi, ndifuza yuko ibi ngibi mubikosora uko nguko, rwose nabyo biba bikenewe, ubundi tukagenda tubana neza cyane. Wowe wakanze subscribe rero nkubwira ni uri umuntu w'agaciro gakomeye cyane, uri umuntu w'umugabo, uri umuntu w'ingenzi w'ingirakamaro kuri no channel yacu kabisa. Imana igumugisha, nawe utarabikora ngani nicyo genera ko kanya kugira ngo kande subscribe, ubundi tujye tubana neza cyane. Reka dutangire rero kabisa, nagutinda nakurya iminota, kubera yuko tuba dukeneye gucunguza uburyo umwete kugira ngo ugende umenya ibigezweho kandi mu gihe gitonya byihuse cyane. Rero reka dutangire ku munsi wo kuwa kane. Umunsi wo kuwa kane ekipe ya Rayon Sport Women, nyuma yuko iyi ekipe ititwaye neza mu mikino ya Sekafa cyangwa se imikino ya Afrika, aho babanza bagakina bahereye mu mazone, ikipe ya Sport Women yahereye mu karere iherereyemo ka Sekafa, iragenda imikino 3 yose irayitsindwa, igaruka mu Rwanda nta nota na rimwe ifite. Nyuma yo kugaruka rero yagombaga gukina Super Coupe kugira ngo turebe nimba ari ekipe izahatanira cyangwa se izitwara neza, cyangwa se nimba ari na ekipe yasubiye inyuma, dore ko iyi ekipa gishyiramo abakinnyi benshi bagiye batandukanye, aho yaje kuba yongeramo nk'uwitwa Jeannette, ngira ngo muramuzi neza cyane, n'umukobwa umeze neza cyane ukina ikipe ya AS, wakinaga ikipe ya AS Kigali.
uyu nguyu ikipe ya Rayon Sports Women yaje kubimwongeramo ndetse n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye harimo n'abazamu n'abataka. Abantu bari bafite amatsiko rero yo kureba ino ekipe uburyo byifashe, byaje kuba rero bitinda kubera yuko ku munsi wo kwa kane yaje kuba ikina ikipe ya AS do Kigali. Ikipe ya Rayon Sports Women iza gutangira ibona igitego Kigali irishyura ndetse itsinda igitego cya kabiri. Abantu bavuga bati Rayon Sports Women nubwo yiyubatse nubwo bimeze bitariko rwose nta kirimo, ariko muri mita ya kabiri ni ekipe yaje kuza yitwara neza cyane, aho yaje kugaruka mu mukino neza rwose, igenda yitwara neza, aho yaje kuba yishyura ibitego ndetse ikaza gutsinda n'igitego cya gatanu. ngayo gukorera kuri Rayon Sports Women rwose tumabwira tuti mukomerezaho rwose, kubera yuko mwaje kuba mwigaranze ikipe ya AS Kigali nyuma yuko yari imaze kubatsinda cyangwa se yari imaze kubatsinda, kuko igice cya mbere cyaje kurangira yabatsinze ibitego 2-1, ariko baza kugenda bitwara neza rwose barayigaranzura ndetse baza kuyitsinda ibitego 5-2 bayitwara igikombe. Iyi ni ekipe rero kabisa muri kuno kwezi kwa 10 igomba ndetse ko bitangira shampiyona. Ubwo rero rwose ni imikino tuzagenda tubagezaho neza cyane 5 kuri 5, ndetse mbasezeranye yuko ku munsi w'ejo ngomba gusura ino ekipe mu myitozo undi nkabera ku buryo yifashe cyangwa se uburyo ihagaze. Abwo reka tube twerekeza kuri Rwanda Primus National League yakomezaga rwose ku munsi wayo wa 5 wa shampiyona, aho amakipe yagendaga yesurana. Ikipe zimwe zari zasohotse mu ntara nk'ikipe nka Royal Sport yari yasohotse mu ntara, ndetse n'ikipe ya APR Football Club zose zari zerekeje mu karere ka Rubavu. Ekipe ya Rayon Sports rero kabisa yaje kuba yitwara neza, itsinda ikipe ya Rutsiro Football Club igitego 1-0 cyaje kuba kiboneka ku munota wa 50, gitsinzwe n'uyu mukinnyi bita Iraguha Haji, umwe mu bakinnyi beza cyane kabisa baca ku mande. Rero mbibutsa yuko ikipe ya Rutsiro ariyo yamureze, ikipe ya Rutsiro niyo navuga yuko Rutsiro niyo yazamuye uyu nguyu Iraguha Haji, nayo mpamvu mwabonye atsinda igitego na cerebra, ahubwo akamanika amaboko. Birabyara gusaba imbabazi kubera yuko iyi ni ekipe yamureze, iyi ni ekipe yamugize uwo ari we, iyi niyo ekipe yamuzamuye. Ubwo rero ntago yari kuyishimaho, niyo mpamvu rwose maje kuba mubibona kuri iyi ekipe ya Sport rero kabisa yari yaje kubibanzamo mwizamu Kadimende yayi yari yagarutse kuri kabiri hari uwitwa Fitina Omborenga, mu gihe kuri gatatu hari uwitwa Bugingo Hakim, kane na gatanu yari uwitwa Nsabimana Aimable ndetse n'uyu Omari umunyasenegali, mu gihe yakoreshaga abakaseri babiri witwa Niyonzima Olivier Sefu bakunze kwita Kamba na Roho, mu gihe yakinanaga n'uwitwa Aruna Musa Majarewa bakunze kwita urukuta rw'iyereko. Mu gihe rero ku ruhande rumwe hari harimo haracaho uyu Aziz Basane rwose, mu gihe na Muhere Keve yarahari ameze neza cyane. Charles Bale aca ku 9, mu gihe urundi ruhande rwari rurimo ruracaho uwitwa Iraguha Haji, ubwo Muhere Keve yari 10. Ku munsi rero w'ejo Rwanda Primus National League yarakomeje nyuma yuko ikipe ya Sport ije kubona amanota 3. Ikipe ya Kiyovu Sport ku munsi w'ejo yari yakinye n'ikipe ya Amagaju Football Club. Iyi Amagaju akaba ari ekipe yo mu majyepfo rwose yaje kubifata ikipe ya Kiyovu Sport, twavuga yuko itamerewe neza nyuma yuko ino ekipe yaje kubitsindwa n'ikipe ya Police Football Club ibitego 4 ku busa. Nyuma y'uyu mukino rero n'ubundi ino ekipe nayo yaje kubitsindwa n'ikipe ya Amagaju ibitego 2 ku busa.
kabisa iyi Kiyovu twavuga yuko irimo iragana habi kubera ko gutsindwa n'Amagaju ibitego 2-0 ni igisebo ndetse gikomeye nyuma yuko n'ubundi yari yandagajwe n'ikipe nyuma yuko ino ekipe yari yandagajwe n'ikipe ya Police Football Club yitsinda ibitego 4-0 bikaba yaratsinzwe n'Amagaju ibitego 2-0 urumva yuko atari ikintu cyiza rero kuri ino ekipe siyo yonyine yari yaje gukina kubera ko ikipe ya Muhazi yari yakiye AS do Kigali. Muhazi yaje kubanza igitego ariko ikipe ya AS Kigali turuka inyuma irakishyura bahita banganya 1-1 ndetse itsinda n'ikindi gitego cya kabiri. Umukino urangira ibitego 2-0 mu gihe ikipe ya Gasogi United yaje kuba inganya n'ikipe ya Bugesera Football Club ubusa ku busa. Mu gihe rero kabisa indi match yari itegerejwe ni ikipe ya Police Football Club yari yakiriye ekipe ya Vision. Umukino waje kumara iminota 45 imvura iba nyinshi hanyuma barawusubika rero uri busukurwe uyu munsi rwose nta gihindutse twawubagezaho live gatanu kuri kagenzi kako. Mu gihe ikipe ya Police Football Club nayo yari yamanutse mu karere ka Rubavu yaje kubikina rero ni ikipe ya Etenseri yahariye mu karere ka Rubavu. Umukino waje kurangira ari ubusa ku busa abafana b'ikipe ya APR rwose umukino batishimiye ndetse bavuga bati ese ibi ni iki kuba tutangiye tunganya n'ikipe nk'iyi ya Etenseri turagana he? Ubwo rero kabisa urumva yuko bitari byoroshye muri ino weekend. Ubu ngubu rero kabisa Rwanda Primus National League ikipe ya Police Football Club akaba ariyo iyoboye n'amanota 10 mu mikino 4 ikaba ndetse zigamye ibitego 8 mu gihe ikipe ya Gorilla ari ya kabiri ikaba ifite amanota 10 ikaba imaze gukina imikino 5 ikaba zigamye ibitego 3. Ikipe ya AS do Kigali ikaba imaze gukina imikino 5 ikaba ifite amanota 10 ndetse zigamye ibitego 2 mu gihe ikipe ya Rayon Sport nayo iri hafi ku mwanya wa 4 aho ifite imaze gukina imikino ikaba izigamye ibitego 2 n'amanota 8. Ikipe ya Gasogi United ikaba iza ku mwanya wa 5 amanota 8 ibitego 5 ikaba imaze gukina imikino 5 ikaba izigamye igitego kimwe cyonyine rukumbi. Ikipe ya Rutsiro yakinaga na Rayon Sport ikaba iri ku mwanya wa 6 aho ifite imaze gukina imikino 4 ikaba ifite amanota 7 ndetse izigamye n'igitego kimwe. Mukura akaba nayo iza hafi kubera yuko ari ya 7 amanota 5 amanota 7 ibitego 5 zigamye ndetse ikaba iri mu mwenda w'igitego kimwe. Mu gihe ikipe y'Amagaju Football Club yaje kubitsinda ikipe ya Kiyovu Sport nayo yahise izamuka igira amanota 3 izigama ibitego ikaba iri mu mwenda w'igitego kimwe nayo ikaba imaze gukina imikino 5. Mu gihe ikipe ya Kiyovu Sport twavugaga imaze gukina imikino 4 ifite umwenda w'ibitego 4 ndetse n'amanota 3 mu mikino 4 kipe iragana habi kabisa kubera yuko Kiyovu Sport ni ya 14 maginga ya ifite amanota 3 yonyine mu mikino 4 ikagira n'umwenda w'ibitego 6 byose urumva yuko atari ibintu byoroshye cyane. Ikipe ya Police Football Club twavuga yuko ari amateka kubera yuko ubu iri mu murongo utukura iri mu zirwana no kutamanukaho ifite inota rimwe ariko nayo ikaba imaze gukina umukino umwe nta mwenda w'igitego ifite ndetse nta n'igitego izigamye. Havuga rero ngayo goko Vision kabiri ya nyuma mu mikino 4 ikaba iri mu mwenda w'ibitego 3 ndetse ikaba ifite inota rimwe rukumbi. Ngayo ngoko rero kabisa nibyo byagiye biranga shampiyona ndetse na weekend yose kubera yuko amakipe yaje kuba akina imikino igiye itandukanye. Ubwo rero ekipa ya Sport twavuga yuko imeze neza ndetse irimo yitegura derby kubera ko ikipa ya Sport n'ikipe ya APR zigomba kuba zikina ku itariki 19. Reka nshimire mwebwe twabanye mbabwire mukande subscribe, like, share, comment ubundi tujye twigenda twibanira neza cyane.